Muraho neza bakunzi bacu, tugarutse ku nkuru ikomeje kuvugisha benshi muri Afurika ku matora ya Tanzania yo muri uyu mwaka 2025. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe uzwi nka African Union wasohoye raporo ikomeye cyane uvuga ko aya matora atubahirije amahame ya demokrasi. Ni ayahe makosa yabonetse? Ni iki cyabaye nyuma y'amatora? Ese Perezida Samia Suluhu Hassan arabivugaho iki? Reka tubisuzume byimbitse. Nkwibutse genzura neza ko wakoze subscribe. Nyitangazo ryasohotse ku ya 5 Ugushyingo 2025, African Union yavuze ko amatora yabayemo uburiganya n'ihohoterwa rikabije. Abagenzuzi 72 boherejwe muri Tanzania no muri Zanzibar bavuze ko babonye guhagarika internet ku bushake bwa leta, gufata ku ngufu no gushimuta abashyigikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse kandi banashimangiza bavuga ko igisirikare na polisi byakoresheje imbaraga nyinshi mu guhosha imyigaragambyo. African Union yavuze ko ibyo byose byangije ubunyangamugayo bw'amatora kandi bigatuma abaturage batagira icyizere mu matora. Nyuma y'itangazwa ry'amajwi, abaturage benshi bagaragaye bigaragambya bihambaye mu mijyi irimo nka Dar es Salaam, Dodoma ndetse n'ahandi hose mu gihugu. Video zakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga zerekanye abaturage benshi barashwe mu mitwe, abandi bafite ibikomere n'amaraso, mu gihe hari izindi zerekanaga abasirikari barasa mu bantu ku buryo budafite impamvu. Ishyaka rikomeye ku batavuga rumwe na leta Chadema rivuga ko abantu barenga 100 bishwe, ariko leta irabihakana. Nubwo ubutegetsi bwa Tanzania bukomeza kubishira akadomo buvuga ko nta bantu benshi bapfuye, umuryango wa SADC n'andi mashyirahamwe nawo wagize ibyo bivugaho unatangira raporo ikomeye nayo tugiye gusesengura. Ntabwo ari Afurika yunze ubumwe yonyine yabonye ibitagenda neza mu matora ya Tanzania. Umuryango wa SADC nawo wasohoye raporo uvuga ko amatora ataranzwe n'ubwisanzure kandi ko abaturage bashoboye gutanga uburenganzira bwabo mu mahoro ntabwo byigeze bigaragara. SADC yavuze ko abatavuga rumwe na leta bari barakuwe ku rutonde rw'abemerewe kwiyamamaza, ndetse kandi yongeraho ko habayeho iterabwoba, gucecekesha itangazamakuru no gufunga internet. Ibi byatumye amajwi 98% Perezida Hassan yabonye aboneka nk'atari ukuri, ahubwo bemeza ko yitoye ubwe agatangaza neza yuko igihugu cyose cyamutoye, kandi raporo nyinshi zerekanaga ko benshi bigaragambyaga nta matora ahubwo yabaye. Ntibyatinze Samia Suluhu Hassan yabasubije yivuye inyuma. Nyuma yo kurahira kuyobora iki gihugu cya Tanzania, Perezida Samia Suluhu Hassan yavuze ko abashyamiranye n'inzego z'umutekano ari abanyamahanga atari abanyagihugu ba Tanzania. Ariko abasesenguzi n'amashyirahamwe y'uburenganzira bwa muntu bo bavuze ko ayo magambo ari uburyo bwo kwirengagiza ibibazo by'imbere mu gihugu. Kuva Hassan yafata ubutegetsi mu mwaka wa 2021, Tanzania yakomeje kunengwa ku gushimuta abanyamakuru n'abanyapolitiki, gufunga ibinyamakuru, gukoresha igitugu mu by'amatora. Abahanga mu bya Loni bavuze ko abarenga 100 bashimuswe muri Tanzania kuva mu mwaka wa 2019 kugeza ubu. Icyo kibazo cy'amatora cyo muri 2025 cyongeye kuzamura impaka zikomeye ku buzima bwa demokrasi muri Afurika, by'umwihariko muri East Africa. Ese Afurika yunze ubumwe na SADC bazashyiraho ingamba nshya zo kurengera uburenganzira bw'abaturage ba Tanzania mu matora, cyangwa se hari icyo bazabihinduraho? Ese Tanzania izemera ko ibi byose bivugwaho nko gukora impinduka biba?
Ibyo byose biracyari mu biganza by'abayobozi b'iki gihugu n'imiryango mpuzamahanga. Murakoze kudukurikira, nimutubwire mu bitekerezo byanyu, ese wowe utekereza ko amatora muri Afurika azigera aba adafite uburiganya? Mwibuke gusubiza, gukanda like, share na subscribe kugira ngo mudacikwa n'amakuru nk'aya.